šta je onako mene bez veze. Kod Arsena sam ja imao nekako, kod Mišu sam imao živoga, a kod Arsena sam imao nekakve genijalno inspirirane i artikulirane likove koji su mi bili intrigantni i zanimljivi. Brat njegov, recimo. Prvenstveno njegov brat, jel? Koji zapravo, jel ja dobro imam informaciju, on živi u Beogradu, je li tako? Oni su zajedno otišli u Šibenika, imali su, majka ih je poslala, jednog u Zagreb, drugog u Beograd, jer su imali ujčeve i u Zagrebu i u Beogradu. Milutin je jedan intrigantan lik, enfant terrible, Njega se zapravo u našoj javnosti o njemu se malo zna u našoj javnosti, bar ja nisam znao, čini mi se, ali koliki je zapravo interes za takav jedan sadržaj u Beogradu? Neko je sklon reći da bi možda mogao biti i veći interes u Beogradu za ovakvu neku priču nego ovdje kod nas. Pa uvijek je Beograd, pogotovo Arsena, naravno, obožavao i film o Arsenu Dediću, Moj zanat, je napravio redatelj iz Srbije. I ja sam bio na premijerama i ovdje u Zagrebu i u Beogradu, Sava centru. Sava centar je bio ispunjen do posljednjeg mjesta i na kraju je bio standing ovation. Da, dobro, poznata je taj neka veza između Bore Čorbe i ovog Arsena Dedića, mislim, oni su bili... Pa imali su taj jedan zajednički koncert, čini mi se 87. godine, ostao je sjajan duet. Dvije pjesme su izveli u duetu, to je Lutka sa naslovne strane Čorbina i Arsenova Takvim sjajem može sjati. Dobro. Referenca na Fellinija, taj naziv Amarcord, neko isto u filmu kaže to je ko Fellini, ta priča iz Šibenske.